أزول نصبر نعيا ذاك الصبربر ديفي وبكابيل ولاش تبدايت بصغار اني فرن غفطيط اتواليم اني غوغن نغي بعد نغف نزون ولا ذا السلم إيه أنصف يسون غار تيفي وبكابيل. Merci pour l'accueil. Azul Flawen. Salam alaikum. Et puis bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et amis, l'association La Main sur le Cœur est très heureuse de vous accueillir à Champs-sur-Marne, comme il vient de le dire mon ami Younes. C'est une joie et un honneur pour moi de prononcer ce discours de bienvenue à l'occasion déjà de la veille de la journée de la femme, qui se déroulera demain, bien sûr. Vive les femmes. Et la solidarité en faveur des handicapés mentaux de Aïs Swertiren, qui sont situés en fait en Kabylie, à Wilaya de Sétif. Donc je cède le micro à Younes Boudaoud, donc c'est l'animateur de cette soirée. C'est un animateur pas comme les autres, je peux confirmer. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis amusez-vous bien, dansez et puis voilà, bonne soirée. Merci à vous, merci d'être là. هذا الشيماء القلب يتجرح ديما يبالي ونهار وليالي نعطيك الله نعطيك الله منو ما نلقاه زين يعطيك الله منو ما نلقاه قولي لاقي ندير كيفاش هذا الشيماء القلب يتجرح هذا الشيماء القلب يتجرح قولي يا لاقي ندير كيفاش شيخي وارواح الولية ذوي الجراح انفرح مرة شيخي وارواح الولية ذوي الجراح انفرح مرة لا محبة مثل حي مقلب ومسلوب روح تجري غطاوي الذنوب لا محبة مثل حي مقلب ومسلوب روح تجري غطاوي الذنوب. ايوه tout le monde ياللي حال عنبر وني درت الخلاف ياك ندير سباب والناس ما سلاف ياللي حال عنبر وني درت الخلاف ياك ندير سباب والناس ما سلاف طفشة عزول كدي عزولك في الاول عزول في الاول عزول حمايان عزول حمايان يتوا اي فقطة دي عزول 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 توس عزول توس عزول حمايان عزول حمايان لا سمع نصبان شويه كان ويا الحوتة قولي لي اللي يضاع العوامة
خاطري باه نشوفك غير بالنظر خاطري شايق وانتي مفلقة العوامة رايحة لصنانر العذاب الاخضر يا الحوتة شوقتيني فلقة العوامة سهر الليل مبات مقابل البحر والسيادة في بحر الحب باقة العوامة باسلك منها غير طويل العمر صرفوا شي لا دلع انا شورك مركع اخبر عزيز طفوين نصيكم فرقع فرنسا غيش بيغبي انا شورك مركع. La vente, hein, donc félicitations, vous pouvez y aller derrière. Tu as un mot à dire, Camélia? Merci à tous. في الاول بالفرح ذا مقران يشدو سيغ خاطر ما كانش هنا دياز وركاته ما ينطض l'handicapagien n'importe quel moment يزمر يطفو مذاك صافي اون سورت سا الفرح شنيغ انيميغ بعد الغاشيه ايوا كان نعاون سواين من زمر موضنات. C'est le farah d'Amqarani participer à Sagui parce que honnêtement déjà أعطيكم صحة كون ويس تي في وبكبير لشكل تخدمم لقضي شنوني كوماسا
يون كاينين parmi les internautes qui commencent à découvrir de شو اللي تخدمهم. صافي بليزير ما اروح تي في ويب كبير لكن الولي دا شو يقدران دا شو تخدمهم دا شو لي زيفينمون يتنكادرين. Donc, surtout, comme ça, l'association a la main sur le cœur, où la présidente, c'est Rosa Tessaha, et d'organiser une chourlagui. Honnêtement, personnellement, ça m'a fait plaisir de participer. Après le jour de l'Khadmaïno, jour de chourli, on a de participer avec un grand plaisir. أعطيني غازوف الأول مرحبا يسول نكد الثانية كوارداكي أعطتنا صحة دو سكي هي نخدم نقول لي بلا ما تشوف ثاني دي تورغانيزين وعاودي دي تورغانيزين يا كوا كالاياكي بلا ما تشوف لي ميوزيسيان كي زون بارتيسيبي تو سا ولا على وحدي انا كويا تو سا سينا عطاتنا صحة بلا ما تشوف كون ودي راني ديت فيلمين دون ليكيب دينير سان بون جيست سان بون جيست بور لي مالاد تو سا او يوفان انا معاوني الكلي انا نعاون خاطر شو كامون نعاون انا نكوني ونمعاون ربي انا ورشوات نعاون. Pour les enfants handicapés du Moulaya en Algérie, en Kabylie plus exactement. Donc on aide, donc là la soirée, tous les dons seront reversés aux handicapés. Ça nous tient vraiment à cœur parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont répondu présent, de joie, d'amour, de solidarité. Je remercie, petite parenthèse, tiens à remercier tous les artistes qui étaient là ce soir, bénévolement, qui se sont vraiment investis dans l'association pour partager un peu leur solidarité avec nous. Tous les organisateurs, les bénévoles, les amis, la famille, tous ceux qui ont répondu présent pour ce soir. Et donc voilà, on est une petite association, mais on fait beaucoup de projets, on en a fait déjà pas mal, étape par étape, en Algérie, au Maroc, on est partout, on essaye de venir en aide aux gens qui ont besoin. Donc là c'est sur les handicapés, on a déjà fait des écoles, construit une école pour les orphelins, donc on essaye de faire ce qu'on peut et voilà, avec beaucoup de passion, d'amour et j'espère voilà une belle preuve de solidarité ce soir puisque tout le monde était là et ça fait vraiment plaisir et je suis au cœur de voir que les gens se mobilisent vraiment beaucoup quoi. Donc, votre dernier mot pour tous les spectateurs de TV Web? Merci déjà de regarder TV Web Kabylie, hein, c'est super et un grand merci à ceux qui étaient présents, à bientôt à ceux qui nous rejoindront plus tard. Donc l'association c'est la main sur le cœur. C'est une association humanitaire pour les enfants, pour les parents, pour les femmes, pour tout le monde. On vient en aide à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Merci beaucoup et merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.